بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya di sebenarnya nggak harus misteri tapi ini manusiain sapap dakal bangusal tapi sigi-sigi kemudian sini antu sikam itu ngagan ini bang kehalan dan bang kita pilapati Allah subhanahu wa ta'ala sih ini mulut demi us pesuno subjektan de itu hibe story pasal kamate beginin makabasa kimanten begin makabasa kiteleuten siwi basa pemikilte hetinen kalaten bangine kalaten bangkite mati misalnya dan buah hadis bisara enoten beku itu mian atun bekas lar nanti bisara tv milik kebesaran na boleh bisa milik bahasa-bahasain na milik balik lagi pangandakan lebihin tinaklik beka Awasa kene pekesem TV ne bangkit mati itu Allah subhanahu mulai itu hadrat Allah subhanahu wa taala. Lembuwa kabtangan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segitu usul muslimin betul sekali. Amban si hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna min qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu فيرجع اثنين ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى أمله متفق عليه. Sedang buat ketangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih Anas bin Malik qal misara bain Rasul sallallahu alaihi wasallam al mautu kaffaratun likulli muslim. Belum boleh sampai terserah di sebenarnya al mautu rahatun lil mu'min. Supaya setiap in kemetin sigi-sigi awe kemetin tembi sigi-sigi pengisap tebehin pagigig ituhan ti bang sumian pinetek ko Allah subhanahu wa ta'ala sumiwa ang masing-masing pinetek ko ito supat disrata binel lumian yene manusiain bang ne mati sine benut yehin bang mati manusiain atau bang niyan mulai na tunjuk hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasi nakaan kita by Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumihap nasin pemikil teviduk, pengesep teviduk, niyan adang wisab hap. Pagtagamahin, manambahin ne. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang manusiain na matay, niya atas telu parkala no iye. Walhasil, niya hati makatalaw-talo, mimitihin, niya no ite. Niya anutan kita dams, magkita matay. Manadya kita. Bang manusiain mati niya atas telu parakala anu tiye. Walhasil, jay dirikaw. Jay makatalaw-talaw bang kita mati niya anu kita telu parakala. Timutan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini niya pinne nuhud si ene nametay lay. Telung ginis. Iti nang bangya mati. Ni anutan iye telung ginis niyan si kimeteinen. Si kaysa manutan iyehin, bang matay ametein, bang na iye pinagdelem kubur, niya anut si iye, tudyo iye, pagdelem kubur lay telung ginis. Sine, manutan iyehin, tek kaysa iye pinne ahline atau pamilyane. Duhon. Tikita wa itibi. Sila ahlihin. Kaysa ina dukam pamilya. Keruwe ella atawa anda pamilya. Ketelu anak magmetetoa duk metetoa samyan. Bang anak pametein nuot ko itibi samyan nuot metetoain bang metetoa metein rakin samyan. Keempat akarib. Bagay ba usba waris. Nur. Kelime, usbawaris samyan talatapit nut kau. Tikita tebi, magjato Mangahin lumate,
Mate ang banlamitan binotudyo sinangkapan ni ketudyo libog ni ketudyo liburap ni ke. May hetusan akan mo debiugi. May kasinas. Tudyo pagengan ni ketudyo ano sila. Hetusan ahin. Dok lumemper lumengan, kung ito data sasakatan ni. Data truck, data Hilux, data jeep, data ini, data motor sa niya. Tungan, minuhutan din ya. Ametele, bang tungan, bang binuho, magtilang kubang meropiso ito kumulan. Tikidete, dumen din, may kisah, dumen, may ano sa umat niya, tamang nga itong mati. Demikian tu, tikidete bang na mati. Sige, kam demikian tu, magitut kam, si mamamdar, nagkam kumulan, tanot mati sa niya. May kasi mo, tikidete, tapi sa kaptangan, demi temabal sa losa, walhasil, makadalaw tali, wabdo. Tinggi makasasi, tanot tani. Ubus, disuno, menurut ini, tagmatag na pamilyari. Bang andam metin, ella menurut metin, menurut tani. Bang ella metin, andani. Ubus matatuhan anak ni sa amin luno. Bagay-bagay ni kemon mo tiyan. Ano? Pamilya. Ubus, besuno, wamaluho do kartani. Artani. Ina. Mati. Bang tingin sakatan din, gini tinambong buhay ito. Sige sabi na niya, sakatan na dams. Niya truck na niya, jeep ni. Luhod. Yun. Ano sakatan ni, niya motor niya. Ini na sabi yan. Biyon arta na lutan niya. Umos, sekreter lutan niya. Yan hinang ni, sali duhap, duklap, muti. Nuti. Sipi kuburan. Bang ni nagdilam kubur, nuwag manusia ini tele telu parakal. Kaysa, yan pamilyane, matibisaramian keruwe arta ketelu ambal ini. Payar ciowis na inan nasin problema hi. Tinipu kiti beran sini, suwe hap, pelikir tembi, bang kiti mati. Tinipu kiti be atas dua parakala menipu kita hindi. Sino menipuhin? Managna menipuhin si kawan ang daro ang kau meting. Managna menipuhin si kau bang lela meting ni elano anda meting menipu kawin ang daro. Elano sa niya. Duk metet to apautin ino labi na pinto ang mesin dueli yan ini may usbali asa mas pasong. Pinta miyan pagyabang elano meting hindi nga ikaw tipuan dano. Bang andaro meting nga ikaw tipuan dano atawa metet to anon putin sa anak mo nga ikaw tipurin. Winning ka. Payaran siya o isnayin, pinabiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mole, pin na duwang ginisip. Way mole. Sabab, bisan elano mametain, dinahit si kao. Bisan anak mametain, dinahit kao sa anak kung bagaimata inabangkin bisan metetuano sa ino saman, inano. Bakit siya mga aset di kayo dinahit siya? Hanggang ka nga mole, dinahit. Walhasil dahil inakalan kita. Inakalan kita ang datin. Inakalan kita ang natin. Inakalan kita ang metetuatin o kung tilitin sa miyan walhasil karwatin niya munari niya gero kita tabang dukya kita makatapon sa siya. Bayar Diyos na yung nabitin Muhammad ibn Israel nabitin Muhammad sallallahu alaihi wasallam utap mo na lagi sa gaan niya diskasi di sini bengal asal gana ino na dumang tahib dumang indro kinasaan niya. Claro, tininggalan kita. Kedua, mulai ngambalan kau, betul si pamilya mo, yeme arta ano, ini, Hilux no, binumulai na tinikutan na balik. Sino may genuin, truck no, motor no, jeep no, miyan Fortuner no, kaya mo sino may genuin, asap din bang andaro bang kau, elaro metin. Tahan na ang daro ng asad di, nagdulwaya si pangartaan mo sila, ilalasad din Sampu bulak tambang bulak mo. Lunga ano 10 pangkat, duklay bitor na sa amin, ina sa amin, artano, malu, artaano sa amin. Ina na ba yung anding sa Diyos arta sa amin, yung artaano, ilunay ke, kulang, ka sa amin, ina ba yung arta? Mula kaanot dalam ko. Isa, pamilyano,
amban anda atau ella pisi metetoa sa irok sa si am aduk ina pisi anak lelok kaya mo na sampai matalali ni pukaw wala si gabendan sine metepin tao rin ng dendangan sampai arta anong sa amin piye sa amin inedo ano may alay kaya mo nagdulabayain namin na ano sumikuha sampai sa di na nagdulabayain wala si gabendan ini pila Allah subhanahu wa ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dumen kan daten nyan pamilyaten arta atin ini kelumatan. Na ikelumatan. Si waktu kita mati ni pukao ka. Oh. Na dinahit anda mutol dalam kubur. Dinahit men elan mut anda dalam kubur samian. Bukan sa ingi palasan. Medet to anu anak ko samian. Dinahit. Pinain ko manyata. Kung ito bisran sabi ko manyata daw. Diba manyata? Sabi ko ini tandaanin. Ansal niyan, dia manjari pagtuhutan in kemitim. Dia manjari, magkasari. Pin-pin sa amin, magkalasa, magdulog kami, pinain, aliyan. Pinimbang na si kumihan, pinagtuhut na kayo. Kasi yan, bang napitas magkalasa. Dia manjari si kita yung tituhut. Suway katuhut yung nagpikir, lundok magkamati, dan natin bisarata visin, magdepuin Allah subhanahu wa ta'ala. Muli, pamilyahin muli. Artain boleh, tamban lumain, tamban sinin, tamban sekatanin, tamban bulak hektar yang samian anu luar itin alnya. Ini payabka wahid dan buah dupinne menungguan keuin sampai dalam purga atau tinggal kakek boleh. Enggak ini, enggak boleh, enggak ni pukau. Ganut metatoano, ganut andano, ganut elano boleh, gak sagi si arta anu gamit luhaya si arta anu balik, sumelahi, petunggu si kau dalam kubun ibang gak menipugawin. Sinabu, enggak menipugin, mengkitain. Sini dalam enggak menipugin. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة سيره sali duk amalnuha kumain mali duk amalnuha gak dibuka umut kau dalam kubur kau sa walhasil bang dua deh nipu kita bi ngakalan kita bisa dosa ingge pagkalasate ni naglawala gini bang bang mati ni Allah yan amparan dinahit sa kawan dan bang mati ni andano dinahit ikaw sa andano. Demikian anakmu mismo anakmu. Minta Tuhan sudah dinahit kau ngamaran kau dah ini kau. Tandaan yang ini kau pergi dalam kubur di kan sana yang kau ada tinggi. Bagi cabang harta ya di kepek lumah arun samian ini sa agen de bulawan kemon tiles marble kemon dan ya sekap. Semua ini menurutin. Wayabka wahid yene pinne dan buah mangga mulai enggak anu tiga etin enggak kalam kau ini pindah amal dan sini amal ini salih dumen ke bang manusia yang bagas terdistratin ini pepubus ilipenan kubulnya pinabalik ni Allah subhanahu wa ta'ala si iya jawanin elum nabalik ni arin oras tadi tebut pergi patah subjektif ini bang mati manusia ini nagkasua kenyawanin hetin ang kita mati talab lang kita nyawatin nagkasua kita ruk nyawan helong itela atau saing nasin harus istorya ini nagkasua kita kaya duk kita biamihan kita sambil tilaw tinilaw teka tipu-tipu na bang nabi tekwa saim na teka may teka mansauri kita minta ke Saudi. Lalu nanti ke Salibitan, berbahaya-bahaya, open tek dari kami pare, tek dari kami salam misalnya bisa gerak kita guru kesuan, kita kesuan kita. Alhamdulillah, tapi kita pendapatnya untuk kesuan kita. Demikian manusia yang bang mati, nyawain bang tek tapi ni tek kan ya Allah, bila inanan ya Allah subhanahu wa taala, ambang baran misalnya, tidak boleh ni Allah subhanahu wa taala, jadi tidak lagi. Nikisua na wahid sa aming korp kita may amin. Sumaguwa, spesial insyaallah. Tupatro sejek terus si Jaliat sa amin ano
subjektif sini, negatif sini, kurang terbut ni, kurang rasa, berkesuhan. Manusiain bakas tabi saratabi, bang manusiain pek dalam kubur na usna ilipenan, dinak na pinabalik ko Allah subhanahu wa ta'ala si malaikat din inanyawanin. Wala sin pinikilaw na balik manusia. Paglahi dalam kubur, pinabalik ni bisa nyawanin elum nek. So ini kita watan di mencari kita pernah mengkui elum nek. Ilmu ghaib etinan nemo Allah subhanahu wa ta'ala. So kira-kira di elum na balik manusia pinapi balik siya nyawanin. Wallah, binarak Allah subhanahu wa ta'ala. Mula-mula pinabalik siya nyawanin supaya kipik bisara luk dua malaikat dinak pinaturol Allah subhanahu wa ta'ala piniluhi. Maka sebisarate bintara bisarate bisa pasimil dia. Elum ni. Duk kita ini duk magsabong mo na niluhi. Tiyan ko elum okay. Tapi mga nyawa bang kaya elum. So naguangkan pinabalik siya nyawanin. Tapos pagli dalam kubur supaya magkajawab bang niya mo yung bisara atau makasama mo na yung bisara. Tek kasi yan yung malaikatin. Ini bisarahin sini Tuhan mo. Mereka kasi yan. Dams. Sini Tuhan mo din naman. Masuk din naman. Sini Tuhan mo galing. Masuk galing yun. Pero sini, upama sa yan. Tuhan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sini nabi nun mali. Malaikatin sa yan. Lunak kaya nagyakan, lunak kaya mag-arap sa may tilaw. Tilaw, tinilaw kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Malaikat na itinako Allah subhanahu wa ta'ala nilaw kita. Sino Tuhan nun? Lunak kaya mag-arap, lunak kaya nagyakan, lunak kaya magsuk, lunak kaya mag-ina. Sumaguha, tinutan, pag-upama, bisara Quranin, pag-iring, bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisara Arabin, mag-arap, pinano, kaya mong bisaririn Allah subhanahu wa ta'ala, mag-arap siya. Pinasawag kita mag-arap din ako Allah subhanahu wa ta'ala. Meron bisrainin kaya mo magsayin naman kita ano man Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tinalaw bisang kita kita mag-arap upama may malaikatin mag-arap yan yan ko tayo mag-arap. Pinahati kita Allah subhanahu wa ta'ala. Sino Tuhan mo? Luwag ini kaya bisra sa niya. So nagawaan ka rin na lain pinabalik si kita nyawatan supaya kita mag-answer. Sino Tuhan mo? Allah subhanahu wa ta'ala. Sino Nabi nun? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Quran ini tinuhut nun. Mian ini Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Sini agama agama Islam na rumiyan. Nagpuas ang patparkala miyan tilaw. Ibisara elong manusiain. Elong manusiain niya pinitik ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tigibanggal, doon kita ini. So elong pala dalam kubur, elong na dalam kubur sana. Niya pinitek kasi iya wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam kubur, pabantuk manusia. Pabantuk manusia. Ubus sinainin, yan ay manggamin ito kita hindi. Yan ay manggamin ito kita hindi. Iya ay manungguan kita hindi lain dalam kubur tabi. Yan ay amal tabi. Sa iduhap duklaat, ga etinan mole. Kwe niyan alitin. Kwe andatin, kwe medituatin duk. Dulma ini serta tinggal. Semua nuhut nungguan kita bilai. Ina kehalang manusia lain dalam mulai sampai si petong kita. Halang malaikat mian nilaw ubus nilaw mian luun na kita makasambung luun na kasuloy sa Allah pagbuda sa PTP na niya Allah subhanahu wa ta'ala panat sa mulay pinitek ka piwa Allah subhanahu wa ta'ala siya pabantuk manusia siya pagpayam nila tekilalin duman na malaikat doangan mian ka wala ubus na pakanti daw damuha mian pagpayam na sila kayo paglatik ko siya kubulin lindem taman ng lindem. Sumagawa bang petek ka manusia miya, nagbantok manusia, tagna sahaya taman ng sahaya, ang banel daw, ito siya rata bulak doon yan, hindi dalam kubulin sa bang petek ka na miya, magsaya yan. Sili tiupin na, ulali manusia miya, kaya kita kuhan, kaya kita kuhan. Bang andani naman, andani. Elan na naman, elan eh. May tatuan na naman, may tatuan na usman na naman, hindi, siya ka bakas takitay na iyan eh, manusia. May sinagmian pito, juwe nilang kubur na. Sino kawit ka pito, sino, luman na, menom yan.
Pene manggay ko pene kay Tuhan mo. Ako na pin ene sambahayan mo. Ini pinibita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Nung mamaya kita ni lin sahaya dalam kubur tadi, sunay sambahayan tadi pahala tadi itu siloknya. Aku na pin sambahayan mo. Walhasil lihat iyan. Sinag manusia niyan. Sinag dalam kuburin. Kayak dalam kuburin sahaya pe ampan elaw matusi dunia atau bulan matusi dunia ini yene manusia petek kamian di sikau nian ngakan kau we aku rin penne hinang nu sembahyang nu sembahyangin penne hinang nu tenggelan nu tenggihan nu tenggelan nu elum kian ku penne dado penne susi ku itu tu kunungguan kau sampai penne elok ya ini penne wayat wahid penne bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dembuang etinen mangga na usahan tu ga kau usahan na pisan ini je kau lekkatan ne lagi ususe tiha ako besang pahayangin ngan tegelan nutu delen kur ge usahan mangga walhasil bang dunyaten ini bang ngan ahli den pamilyaten dukarata den ngakalan kitewi pare te bisaran dewi Allah subhanahu wa taala ini yang keluman tentu si dunia itinen ida dunia keluman dunyahin wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur nipu kau haja lumen hetinen permanente si kau semua kakalan kau gainut kau selama ini tandanya pemilihan hartaan nakaram itu semua sira mangga menipu kita himbi yena sambayang tewi mula-mula lima waktu sabi dah kau penne susah aku rin penne hinang lumahapin lain kemot lain sambayang lain puasa lain haji lain zakat lain kemot kusul bele sedih ang bandar mana tirang tebi so yene penhutanin yene Islam do Islam bele sabi me tuwa iskamu darugurin nabantuk wallahu subhanahu wa taala manusia gate kilala wete sumagwa hap to na hap bentuk den bustan den luksaya sine yene pin amal saleh niyan nutan kau dalam kubur sidang doa isa manusia dana sembahyang darasan dana aku esene dana zakat dengan haji ne suwina min asiyah mali ni asiyah tabi amian majzina silagunna tabi amian mapate silagunna tinam amal ini amal tabi amian mukhaddarat magsam amal tabi amian mengutang-utang tu si dunia terlalu tabi amian nangkyo tabi amian negriban kemon naman hinang kasang maghinang pagkahinang hinang maliyan ini yang nuot ni sabge dalam guru tahu hai sali dia nuot tapi syarat dia manjali nuot tegasab amal wa yabqa wahid amalu ibn Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangga mengakalan keuhin ya ne hinangun hinang ya ne sali tu hinang muhak duk salo hinang mulat lai petunggu sekau dalam kurus nagalan no di dalam kurus pinekka tinda wallahu subhanahu wa ta'ala dinikmat manusiain bangga ustinila wa bil malaikat li sina Tuhan mun puterbahunan tu magbukhantara magsabu padagang sabu terbahunan magriba makanaksi kapusahan terbahunan gay magsambahayan terbahunan keke mono magjina tabiya men langyo pinetek ko malaikat siya wallahu subhanahu wa ta'ala malaikat sino Tuhan saya nggak pengen tahu na Tuhan na balot petang maksiat kaya pinag Tuhan po sino Tuhan buwan nakiyatan kaya saya nggak pengen tahu na Tuhan na panggay magsambahayan gay ngaji gay magzikir gay magpasakuran gay kitahan na Tuhan na subhanahu sino nabino mas pasawin na nabino ini agamano nanganagaman Kamdu sa Yahudi ruk Nasara, abdu, bisa magdang simbahan. Sa Yahudi magsimbahan. Kalau terbawa anak yakan kalau dapat mapati,
Lo tepet ngalampas. Tere urun meg bisnis kaka oke kaka. Tere urun meg griyo mga naksin. Tere urun meg bukan tarat meg magsabu. Tere urun samian. Ano? Pilitek ne. Pagsamian. Gay kitauhan na Tuhan ne. Gay kitauhan na nabinin. Gay kitauhan na mga inem yan penuhutan ng Quran ne bang inaagaman. Tagubos. Kinampan ang malaikatin. Jiragol. Inasab. Tagubos inasab sa amin malaikatin dembuain nilaw dembuain dia alay pinde bitara ka binuwe ne asal andang tagamasi ila ko Allah subhanahu wa taala gay makasampung si yan ano yan gay makasampung si tilaw malaikat niyan ini yan ilubak o dembuain pagga kitauhan ne Tuhan den pagtilaw gay kitauhan de maksina Tuhan ne gay kitauhan de mangsina agamanin ay agamanin ya kita wada bang sina nabi nanduk bang sina yan bang ina Quran nutan ilubak ko ng mga malaikatin naglubak sa amian kinakal temo o pele si palihan dilang buwan nila sa amian magdalang bulak 70 asta eleman din ilubak bintiyan dito sa amian ng malaikatin asab siya elumi talasan ipindihan naglubak nagkilahap ipindihan naggirahap na ilang bulak magkilap lere lang bulak hawa peddi'nin kalubak lang badalam narkachan ng ebot kalubak wala pinukata siya magkilahap ipeddi'an magmati yan pinay hawa peddi'nin sampai si Dunda kitilikemon dalam Dunda takali sualanin hawa pelisualan hawa peddi'nin takali ay kemon makhluk melingkad atas dua parakala gak magkakila siya. Sine, mula-mula gak takali o manusia. Pamanong binatang. Lu si kita bang niya, lu kinubol. May manusia sabi yan, may jahil. Ubus niya lu may binatang tapit. Pamanong biniyan may Mr. Sapi sa memig. Magubasan siya atau nengge may. Say, takali deswala manusia na may ilumpak niya. Dilam ko hawa pasag suwalan ng kaw pedinen takale kemon dia ta bulak malingkan bang manusia ka pinakali sige wallahu subhanahu wa taala coba kemon sedia bang manusia pinakali ini suwalan yan hawa pedinen yan si waktu lubang ginagol we malaikat mene manusia numetega kitawan na tuhanin ga kitawan na bang sinaninin lubang ini agamanin lubang ini Quranin ilubak din lang puro Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ilubak makasayo kung sila magkalahap lahi din lang puro pinitek ka ni sa Allah subhanahu wa ta'ala pisiyan niya pwede buwan niya payam ne dumen andane dumen elanen dumen metatuan dumen anak dumen osboris ne Sinagua, pahin na sina yan. Makalando, makanahit bustan ne. Makalando, daunan sa aming pisi. Tiki dawa yan, elo. Tini lawa yan. Pero dati ususi. Dati ususi manggay kong katawan. Ako nini maasiyak mo. Inang mo maasiyatin. Ako nini. Tani ko ususi. Tiya ada ko, terbahuron lo si dunya, magbi-business sumagawa, mag-business naman hala. Masya tujutuhan. Terbahuron mapatay sila si kasimanala. Tiya ada ko. Tayo na ko suat mo, terbahuron. Amal mo ini. Terbahuron mo, no? Terbahuron, tabiya mengansina ng kyaw. Kaya mo na masyat. Kaya mo na indagin sa masyat, tira mo sa niya. Nako susetia aku nawayan kau tu dalam guru sampai pinagwa ke Allah subhanahu wa ta'ala aman dalam guru sampai dalam neraka ini ngazab pekubos sami an lain ini manusia men lain dari amal kalatan dia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih kubulnen ini nang wallahu subhanahu wa ta'ala amal men lain dalam kubul niya ebut kini pilihan nila yang dipilih niya
sampai inanan ilarak nunyahin pinagawa madalam ko maginit halap madalam putle. So banggay pe kiamat lahi pe niya pe pulang. Lahi dalam kubur duk ebut dan selama-lama tegelan. Wallahu a'lam. Makin halap bu dalam bani mengelat na dunyahin kana pulang. Namus problema ay pinatungan ne. Namus lain ini dia itinang kita kehandin bang manusia. Gaya kita Tuhan bang manusia bang maksiat terlebih dahulu. Nagpupur maksiat tu si tegelan pun. Jangan salah na umur. Ini boleh terseratan di selugi-lugi na manusia bang manusia ini tapi dalam neraka jahanam selama. Boleh apa? Nah ini Yemen subjektif begitu. Belit bisa yang pisi tagnale secara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamilyatan bi daa kaam tipu daa kita di ngasi-ngasi sisi lune ki anda tabi asal masih kau dinahi tujuh kau lune ki elano dende dinahi tujuh kau orang tu mati mereka tu anu sakit si kau anak mu sakit dinahi si kau mas lamin emang daura arkapus baru taratapit sa amin dinahin siya wala sila aktivity demikian bangsi na dapat na anigiti nagpik ka artam tu niputaw bang direct besar mo hapin na naratata bang direct sudah gaisa ay pag-ibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia kan mencari dunia mazra'atun lil akhirah kalian dunia itu sahaja teman tapi pengusahaan tapi buat tapi tujuh ini tujuh lau kiamat duk Allah subhanahu wa ta'ala pinapancari kita ini itu semua bekas terserah tapi ini dia nak kita usaha ini usaha itu dia nak kita ini ibarat tujuh antak terletak dunia. Nah ini teman tebi, pemiahan tebi kapan tebi dunia itu. Saya semua bang Emi disara pasal keeluman si dunia, duk mian pamilya ahli pamilya si dunia sahaja, ni pukau ngakalan kau gato. Wal hayat dunia berbisalnya ni, illa mata'ul ghurur ni pukul cukup kau kalau ngakalan kau ada sahaja, mesi kau kan, tak bukan tu sahaja. No pemanen ko indam madayahan niya 20 hektar bulak ni sisa na 30 hektar ubos duk me nekura pa mayor tulus lahat me kumayro kesanya tamatan padayahan pag mati biumian na to mati sige tibisin si dalam internet ang bangke mo dayahan kini mati tikinet bilang tikinet itu karban nut kamu rasa udah bisa berkurang sih orangnya. Itu bagus ya. Karban dulu aja sih aja lu mau. Wah repete me dengi bu saben benu. Itu mah sampai dalam ke di sini ada tahu. Nah kita bisa. Wala sih bang direct bang PT HP belum ada tadi. Tidak ada guna. Semua bang iya memete lo ada. Nah wallahu alam bang sielo dunia dikit kaya tu sielo. Kabaktas ni. Tegel making arapatin etinen yan tagna anu lukahap anu iye sosa menuin sampai bisi jamarat tegel tibir magtaga sampai bisi masjid haram sampai kudan bekas demian ka ubus gara bekas haji pe hinang masjid haramin ko itu meski na medan so kapus nei pinte amal debua irang sa so ini kita fatta bang selo taala so bang payaman semagusnya na haji tebon itu Allah subhanahu wa ta'ala mana bisa nggak tebon harta ada binte begini misalnya cuma dia tuh bekas senang terus aku gitu bang dinai besar bang sekitar nih kalau binte sampai 10 hari ini bisa setiap hari bagi anak miskin haji nasi aku nasi megua gerunut kita bi harta dan bi ngakalan kita bi usahanya kita Kemarin, itu na indah madu yang ada tahu saya duk sedisi yang ada duk Hilux ne duk mian Fortuner ne duk rumah ada bungkalu duk bulak ne duk kita ne
Pagmati, kung mati sila sa Abdo sa amin. Anda siya po yung bata-bata na yun Gabi mati si Abdo si Dams, binutong na pinahin, bang mati ni si Abdo si Dams, saki yan si Omar Saki, tinambang may ano ako na tinambang kandaan na may binutong ng natin kapit kita. Ako, duk na kusumagi si, may kasi, duk na kusumagi si Ayalax na si, wala sa bang sila na, sige man siya. Bang may titibili, lao pa, mabigyan kita mga drums, pinahin na banto, ano, pinabantot, may letes, bang kita ng bantot ko. Bago sa pita sa amin kita hamsa. Kaya mahanda kita negosahan kita, meron kita ni Elro. Maka-arta kita, pag Allah subhanahu wa ta'ala, mabayas na buhay, mabayas na kaya kita na magbakas, yan na nikmat ng si Ipon na sa amin. Sumigwa, mas, mas abdal, bangkyaw niya arta, ano, wala, bisarati bisita mo, halis. Arta, ano, sumigwa, gunano si pangandakan tuwa na siya, ano, gana, ano, mas hap na bang ni arta, ano, mas hap, abdal, labilang, tingnan mo, kaya mo nakinig ko, ano, kaya ko nakinig, bisarati niya. Tagi arta ya, tingnan mo, kaya mo nakinig, kinabalo, ano, sa amin, mas abdal. Sumigwa, pengguna TV NSUW, si pangandakan Tuhan ini. Napagilusi kita ini. Bekas terus nanti bukan tu sami ya. Ini yang napak Quran TV lu sama menerima buat. Si bisrade. Nah ada kala wallahu alam bang arta ali bang singe pe. Naik dumai ke gay penet la tazulu kadam api. Nabi Muhammad. Gay penetekang tahu cello kiamat. Ini kita betismal ini kita ini sementara dia kita tetiau amban terlupa apat perkara dan bu amban nule arta nu bang amban edo nu bang atungan usah arta nu dan upama ini edo amban corruption ubus ini mang si kerupan ini tebesaran ya si me gobernurnya pengurus apa yang Malacan yang sini di bawah sistem hajan. Okay, kaya mencari kau si politics, bangga kau tahu nangkeu. Semua. Ay sa pipito na sika uli kaya mo sinabisalado sa gobernador ito may uli kaya mo. Siya nga dyan ay. Dili, sa pipito si Barangay sa mayor. Sumagawa lo si kita ko ito ay. Imbes niya ang Malacan niya ang gobernador. Niya ito pa magsulisit na man isibigan pag-midlight, pag-binado sa amin. Tabahan mo kung mag-midlight. Tabahan mo kung pag-kasara. Boyo na siya budgeting. Niya dope. Gaya kau pinitikang tagot siya daw kiamat, bang samantara, kaya kau titila warta ano, bang ambanin doon, bang tungan usama-usama. Sabi, ay indama, daan na kiwamo, pag-arta ako gano'ng tipito siya ako, dapo gano'ng si arta ako, pingin ko dapo, may baraong si arta ako, dapo gara, ay kasi kong bisa niya. Hinamahan kita mo, may kasi hinamahan kita. Sabi, bisa-bisa, nag-esep, nag-esep kita, tegas-gesep sa amin, tawad siya law kiamat, man-independent at susulin sa amin, batang mula ito judulnya balik, bulungan, gana-gana, yan ang gana. Nagwala ng yan ang bunay na nabuo Allah subhanahu wa ta'ala, bang ito na nabutuho, pagtaubatan si Lud. Pag ginawa si Lud niya sa amin, pang siya lawa kinapagana. Tapos ang pamiyan, yan oras ng lubos, Bisrali, doon pa rin sa dapat na tutun yan, si Abdo, bilang time si Abdo, sa katangkiling isang karantara, at walumaan ang natin, ilarak lang sa amin, isang pinte, hindi pa, yan, sabi mo, atambahan tayo, bang niya, atambahan, tinambahan mo, sumihuwa, mas dati tayo inabinin, inggit, bang niya, tayo ngiti, yan, lumaten yan, sirap, tiktikitative sa nuway ni ba, pinti na tang mental sa kuwinta. Sumagawa magsukur, ito niya, nasikaw sa amin. Sumagawa, bang niya dapat, peg lombaan tabi, sumagit tabi, asal ikil sa amin, bang natin kita tabi, basag kati, sumagawa, pengkotuan ko, bang pensap keman ko, kabatikan ko, magibarat kaya. Kaya ko, basag magsambayang ang baniye, basag magpuwas ang baniye, basag magbasapuran ang baniye, basag ngaji ang baniye, basag magjigar ang baniye. Saya. Sunod mo abang yan. Pagayin, makapita yan, manggawa, alam kita yung tamot si Kamulat at Zuhan. Nakuwas ang baniyan, niya, besupat na kaubos, may uwalit, kita biruplit ko. Menkam, ako, magmakam,
Na mudah-mudahan bangpain kita betina ini nian inurungan rezeki wallahu subhanahu wa taala. Dengan pintu gene kita ngai rezeki dah. Dams ko bibigay semua usaha kita bagi pengandakan Tuhan wallahu subhanahu wa taala kita bisa amian bagi ini netin dunia temi palame semua daa gatal tv WNIM ke luman temi selama tulan sisi dunia bagi mangni kita elu dia ada arata tu bisa amian pinain jan talam gitu. Tay bangpa masih na risi karon na risi pinaun takna ini pinikadahan di dunia. Masih kan wali ina Allah subhanahu wa taala katanya sawir samian bagi tandaan yang harta itu kan ini semua gua aman Allah subhanahu wa taala. Na puasa banian mudah-mudahan sekitar kemon bangpain selama-lama intimidated begitu cepat tadi duk bangpain ini demikian ingkanta yene tahapan intimidated bi nian edem buale terwote tepe de pihala tadi sembahyang tadi lima tuhin duk pengaji tadi zikir tadi pagwasa tadi Quran kemo na nangaplay bangpain ini bagi ini itu besar wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikitahin bisamian ini bang mga kalang kitahin bi bang berisabi itu pehela sikit pehela demi selama-lama sampai ini tabut kita mati yang tidak boleh oleh Allah subhanahu wa taala. Na puasa bandian yang ina umusuras tadi yang mudah-mudahan kemon me kasalahan tadi bangpain kita bimiraha inampun Allah subhanahu wa ta'ala do pekut bisa Allah subhanahu wa ta'ala sisi mana balik nasi dikabali bang penisab kita inurungan pesan yang umul bekiswa balik kusinin hadha wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi